ndasuhuza buri muntu wese umuze kuno twese kanyagira kitu na musakura subscribe, like, comment and share. Niba ufite YouTube channel kora subscribe, ndaza gusiga link muri description mujyamo murebe uko wafungura YouTube channel. Bafite YouTube channel mwese munyaricyo ko bakora subscribe nimuragiza maze muri subscribe ati babiri bose twagiye tujye kurabara hamwe abami bayoboye bayoboye n'abami 28. Umwami wa mbere yitwa Gihanga wa mbere mu ijana, yahere mu 1191 ageza mu 1124. yayoboye imyaka 33. Umwami wa kabiri yitwa Rwanda Gahima, yahereye mu 1124 ageza mu 1157. ubwo yayoboye imyaka 33 nawe. Umwami wa gatatu yitwa Yuhi wa mbere Musi, yahereye 1157 ageza mu 1180. ubwo yayoboye imyaka 23. Umwami wa kane yitwa Ndahiro wa mbere Ruyange, yahereye mu 1180 ageza mu 1213. ubwo yayoboye imyaka 33. Umwami wa gatanu yitwa Ndoba, yahereye 1213 ageza mu 1246. ubwo yayoboye imyaka 33 nawe. Umwami wa gatandatu yitwa Samembe, yayoboye 1246 ageza 1279. ubwo nawe yayoboye imyaka 33. Umwami wa karindwi yitwa Soro wa mbere Samukondo, yahereye 1279 ageza 1312. ubwo nawe yayoboye imyaka 33. Umwami wa munani yitwa Ruganzu wa mbere Bwimba, yahereye 1312 ageza 1346. nawe yayoboye imyaka 33. Umwami wa cyenda yitwa Shirimo wa mbere Rugwe, yahereye 1346 ageza 1378. ubwo yayoboye imyaka 33. Umwami wa cumi yitwa Kigeli wa mbere Mukobanya, yahereye 1378 ageza 1411. ubwo nawe yayoboye imyaka 33. Umwami wa 11 yitwa Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa kabiri, yahereye 1111 ageza 1144. ubwo nawe yayoboye imyaka 33. Umwami wa 12 yitwa Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri, yahereye 1444 ageza 1477. ubwo nawe yayoboye imyaka 33. Umwami wa 13 yitwa Ndahiro wa kabiri Cyamatare, yahereye 1474 ageza 1510. ubwo yayoboye imyaka 33. Umwami wa 14 yitwa Ruganzu wa kabiri Ndori, yahereye 1510 ageza 1543. ubwo yayoboye imyaka 33. Umwami wa 15 yitwa Mutara wa mbere Soro wa kabiri Semugeshi, yahereye 1543 ageza 1576. ubwo yayoboye imyaka 33. Umwami wa 16 yitwa Kigeli wa kabiri Nyamuhesherera, yahereye 1576 ageza 1639. ubwo yayoboye imyaka 33. Umwami wa 17 yitwa Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura,
yahereye 1609 ageza 1642 ubwo yabaye imyaka 33. Umwami wa 18 yitwa Yuhi wa kabiri Mazimaka yahereye 1342 ageza 1375 ubwo nawe yabaye imyaka 33. Nabasaba kuri subscribe abantu tukiri kumwe, make your subscribe, like, comment and share. Mukora subscribe, like, comment and share. Nicyo basabye. Wa 19 yitwa Shirima wa kabiri Rujugira yahereye 1675 ageza 1708 ubwo yabaye imyaka 33 nawe. Umwami wewe wa 20 yitwa Kigeli wa gatatu Ndabaraza yahereye 1708 ageza 1741 ubwo yabaye imyaka 33. Umwami wa 21 yitwa Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Senabyo yahereye 1741 ageza 1746 ubwo yabaye imyaka 5. Umwami wa 22 yitwa Yuhi wa kane Gahindiro yahereye 1746 ariko ntabwo tuzi igihe neza yarangiye. Umwami wa 23 yitwa Mutara wa kabiri Rwogera yahereye 1830 ageza 1853 ubwo yabaye imyaka 23. Umwami wa 24 yitwa Kigeli wa kane Rwabugiri yahereye 1853 ageza 1895 ubwo yabaye imyaka 42. Umwami wa 25 yitwa Mibambwe wa kane Rutarindwa yayoboye 1895 yakorewe kudeta. Umwami wa 23 yitwa Yuhi wa gatanu Musinga yayoboye 1895 ageza 1931 ubwo yabaye imyaka 36. Umwami wa 27 yitwa Mutara wa gatatu Rudahigwa yahereye 1931 ageza 1959 ubwo yabaye imyaka 28. Umwami wa 28 yitwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yayoboye 1959 ageza 1960 ubwo yabaye umwaka umwe. Byose birumvikana. Uyu nguyu Kigeli wa gatanu Ndahindurwa uwo mwami wayoboye umwaka umwe kandi uwo mwami wagize gute uwayoboye bwa nyuma. Buri muntu wese wamutse kuri channel yitwa Kayirere TV namusaba gukora subscribe. Iyi channel y'ubwenge yungura ubumenyi nakuzajya ngo ukore subscribe. Nifite YouTube channel ngora subscribe nyereke muri comment ngo ukore subscribe tubona subscribers ebyiri ndetse ngusabye yana umbaye cyangwa kugishikuri guca muziko rigushye nakuzajya gukora subscribe mara gumuntu. Thank you murakoze cyane abantu bose twari abanyira video murakoze rwose ni sharing na video nziza cyane murakoze. Thank you.